Sinibingelele sanibonane ke babulo emakhaya beNgwane TV sikhona ke namhlanje sekunjalo bakithi ke nazi ukuthi senza esidume ngazo bakithi selifika thumele nje senza show as iNgwane TV ukuthi senza silanda zonke information lapha nalapha zonke izinto silethe obani masibeke eduzane nizizole nina ke bakithi emakhaya sipheze sinibingelele bosanda kusivula njengamanje kanti ke lo sesinaye uyena ke uTK insizwa yakaNgwane ikhumbuzise our social media handles lapha ku YouTube, TikTok, Instagram lapha ku Facebook ungasicheka nje uthi iNgwane TV kanti ke mawufuna usendela email ke mhlawumbe noma ufuna ingxenye yohlelo ngasendela email uthi ke ingwanetv.p@gmail.com mawufuna ukufona nje uba ingxenye yohlelo lethu njengamanje ngasithe number lethi ke 0725399602 kanti ke ngiphinde futhi number 0725399602 iyona ke number leyo ongasifonela kuyona uma uthi ufuna ukuba ingxenye yohlelo ufisa ukuphawula mhlawumbe wakuphawula njengamanje la sikhona ehlelweni lakho kanti mawufuna ukwenza ibooking ufuna ukuthi nje nawe ube yenye yama guest noma mhlawumbe ufuna ukuxhumana nathi ungasithatha ke lapha le-office number nase office lethu ke 08498549195 ke ukhona uzomthola lapho ke akwazi ukuthi akusiza ngiphinde number ama bookings 08498549195 so babukele emakhaya ke namhlanje angihambi ngedwa ke sinayo ke i-guest yethu sinayo namhlanje enizoyizwa ukuthi namhlanje izokwenzani noma izokuthini na kunina ke njengoba sihlezi njengamanje sawubona dadewethu ngiyaphila siyaphila kakhulu mhlawumbe uphinde ubingelele babukele emakhaya bese sichaza ukuthi mhlawumbe wena ngubani Ngisanibona babukela emakhaya kamasiza ke Ntuli ngiphethe ama products obuso okanye izinto ezimbi okay igama usizakele wakaXulu unama products owaphushana noma owenzayo mhlambe ngabe lama products ukhona umdayisela wona noma mhlambe wona nje umuntu wasusa nje from scratch okay alright mhlambe ke asichazele mhlambe ke ngeproduct yakho ukuthi isebenza kanjani mhlambe njengoba nama products ithini brand yakho mhlambe ikhona igama le-store mhlambe pharmacy thiya yini igama le-pharmacy okay it's ezamakhosi skincare products okay ezamakhosi skincare products okay ngicela ngisivoice yakho so sizokwazi ukuzwa phinde uchaze i-product yakho mhlambe yini igama i-brand yakho oyenzile lekhiqiza le product loyiphethe namhlanje okay so igama layo ezamakhosi skincare product sine scrub turmeric scrub lena turmeric okay yes turmeric body scrub then bese siba ne soap bese siba ne turmeric soap alright mhlambe ke awungene phakathi nje mhlambe uyachaze mhlambe wena utholala amaphi nendawo before singene la utholala amaphi nendawo nenamba utholala kuyona okay inamba utholakala kuyona 0793561252 and then email yakhona it's etelelo@gmail.com and then TikTok account it's Makhosi Bingalazi and then Facebook it's Unknown Matanga Unknown Matanga okay Instagram yes phinde qhubeka futhi phinde usho nje wathi usho then no raise voice okay ngiyabona phansi konke awuzami nje uthi number it's 0793561252 and then email it's tetelelo@gmail.com okay and then Facebook account it's Unknown Matanga as well as Instagram yeah alright ke asingene ke nje sixelele ama products akho mhlambe awusichazele nje ngokuqala ngokulandela lawa ukuthi yini le nje athi wachazile yenza inani la lena turmeric soap turmeric soap yobuso it's remove dark spots remove dark marks as well as if nenduna acne and yeah alright nama blackheads alright okay and then bese kuthi le i-pepper soap okay so yona ke yasiza ekutheni umuntu athande abe negazi indlela esiyithaye ngayo athandeke abe nogazi okay icicisa ngaphuku futhi alright and then lona i-turmeric body scrub so ukuthi if ever une skin hypertension bayakusiza futhi okay and then bese uma ukuthi unama dark spots nakhona ezifana njengensimbi yes but yena uyakwazi ukusebenzisa lezi ndawo zakhe uma endaweni ezimnyama mhlambe underarms under thighs mhlambe isetshenziswa kanjani ke awuchaze ukuthi bese kuthiwa yasetshenziswa into zakho yiphi uhlelo lokuthi isetshenziswa ngani okay so lona momsebenzisa
uyascrubha nje ngayo so kanye la kulezi ndawo mhlawumbe la futhi sekulunga khona lapho yes okay mhlawumbe uyascrubha ngayo la emakhwapheni mawukuthi kanjani uyascrubha ngayo ubuso qaleni umnyama yonke leyo nto then iyavula namakiyo yonke izinto enjalo siyavula ngiyabona sabu so yona abantu besiyabona abantu besifazane kuphela iyasiza kunomuntu akusiya besifazane kuphela bonke umuntu ayisebenzisa okay mhlawumbe uma seyigcobisile ugeza sometime noma uyalinda after 15 minutes bese igeza khona ama gloves lawo kuthiwa nabanye ama gloves lawo kugeza yes ngathi moyo sonke singasebenzisana lo gloves right okay iyadlana lezandleni iyadlana ayidlani ezandleni sengenzela ukuthi ufuna ukuyikha kahle wazisebenza kahle apply kahle la apply khona alright laba abanye kuthena lona ageza ngamzimba wonke bese uyageza ngamzimba wonke insipho uyisebenzisa usebenzisana kodwa uyageza usuqede phela and then ke lona ke kunjani ubuso wabuso la futhi uyamgcomisa bese uyamiyeka for 15 minutes siphinde kugeza futhi siyahlambuza okay mhlambe ke utholakala kanjani ke shiya ke ama social media handles la usibashilo or le number usishilo mhlambe ke la khona usebenzela khona imaphi le ndawo lapha ukuthola khona ngilana la Richmond Farm alright nenamba nje nabanye abantu sithini isifiso sakho ngithaba futhi mawukuthi mhlambe amkhoriyela umuntu mawukuthi umuntu okude then ke ngiyamfakela bioPEP yes okay bakule emakhaya nezwela ke bakithi ukungahlali bakithi lesikhumba usibona ukuthi sine infection noma mhlambe kunento ezibala ongayithandi noma mhlambe isikhumba sakho usithandi kodwa ke mhlambe umuntu one eczema uyakwazi ukusizakala ngalo uthe imali iscrape alright so mbule ekhaya njengamanje usuzwile ke bakithi ke uyena ke bakithi udadewethu sinayi la njengamanje ku TV yakho ke bakithi ngikhumbisa kancane sengiphakamise igama usizakele wakaqulu yes bese ngibala kancane igama alright sihlezi naye ke bakithi la usizakele wakaqulu okungena ke bakithi oqhamuka from amakhosi skincare products founder and CEO noma ke director yayo yena ke umuntu hayi ukuthi usebenza under this brand ayishoyo uyena founder and CEO uyena udirector wa inkampani oyisungulile so mhlambe ke sithini isinto yakho mhlambe ngoba ngiyacabanga ukuthi sengabe enye opportunity leyo ukuthi mhlambe uraise owesithathu ama numbers omsebenzi awekho aphatha drophela kakhulu umsebenzi ayikho mhlambe ngale business olenzayo malikhula mhlawumbe unabasebenzi mhlawumbe baqashile ngoba manje sayiphushela wena mhlawumbe usizwa abasemndenini kodwa mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngelilanga uyophila nabasebenzi under your name then abakwazi mhlawumbe baphushela ama products akho usaqhubeka ngayo phambili okay so ukhona umuntu abantu abayengisebenza nabo ababili about 2 moqala umamncane wami so uya order yini izinto bese ihamba idayisa ngala ngihlala khona and then khona umunye futhi useservice street naye ufika i-stocking mina then siyahamba idayisa then manje ngekho bese ba umama ukusiza akakulekele nawe okay no ngiyezwakala mbona ekhaya ke njengamanje alright so mawukuthi mhlambe ke nawe uyafuna ukuthi udayise ngakwazi ukuthi ke uyakwazi ustock number okay ngiyakuzwa let's fight lokho angisho abafukeli bakhawa makuthi kodwa ufuna ukuqala na business okuthatha ngiyakwazi ukuthi ngimenzele ayithenga in bulk then uthola ke i-discount ngiyithenga in 10 no ayike phela usemsebenzini bamitoho uyasebenza njengamanje bese nje mhlawumbe kwamele singarecruit kanti uzama ukuchaza ukuthi no nomubukela ekhaya if efisa ukuthi naye abe omunye bakithi asaphe la kuwe athathe ithenda la kuba kahle uzokha yena azo order in bulk la yakuwena then bese hambe uphusha ama products ngendlela mhlawumbe athola kanjani kuwena umuntu bethi uzothenga ngoba uzothenga ama-loose not ama-loose awugwayi bazothenga just i-product A1 uthola manje uchaza ama-price kuwena uthethelwayo manje pepper soap lena it's 30 rand and then i-turmeric soap yona 40 rand then i-scrub 100 rand okay mhlawumbe lethe umuntu ke awuchaze if umuntu ezothenga in bulk lethe ubulk wakho uzothenga u10 mhlawumbe still noma mhlawumbe uthenga off
25 mhlawumbe let's say ngithanga ukuthi ngiyayise ngihamba ku 50 base ngenza ku 50 mhlawumbe ewu20 noma u10 no mhlawumbe ama products mhlawumbe mhlawumbe athi uthenga insipho la ngifisa ngiyikhohlwa amagama lensipho enye ewu10 lensipho enye u10 uzothenga nale Baltimore kufina ewu10 ngithi manje ukuthi lezo date lonto siyonke le okay ke mhlawumbe uzothenga in bulk kanjalo ungamthi mhlawumbe ilokuthi price yakho ungamnikeza yona. Okay, so njengoba lo into ezongithenga impahla ngiqala ngimnikeze 10 ukuthi mhlawumbe uqala business la njengoba ngishiye. So uyaloku ngimdayisela ngo950 ezo10 then i-turmeric soap yona e10 ngidayisa ngo300 310 okay then ngibithi soap yona ke10 ngidayisa ngo250 yes then lo nyanga ngikwazi ukukhipha manje ukuthi abo5 yawazi ngikhipha abo5 ngimdayisa ngo550. Okay, okay, umuntu mhlawumbe ngenza mhlawumbe ayithengele ewu5 mase ngama container amancane yena ayathe kuwehla kancane aphutshuzela lapha aphutshuzela lapha inadayisa ama price akho yenza ngokwakhe sesishaya ibhizinisi lakhe wena sahlangana sesithengile stock wena usuphumile wena la khona futhi uyakwazi ukuthi ayenze profit because manje ngidayisela ngithi manje ngidayisela ngi-short price ngidayisela ngi-price issue. Okay, yeah, kuba khona into less price la ukuthi amanana ngoba uthengeke ngokwestock yabo. All right, no mbukele ekhaya sibonga kakhulu ke uyena ke udade lo esinayo njengamanje la e-studio ke ungena ke bakithi sizakele wakaqulu babona emakhaya ngicela ukuthi ke dade wethu uphinde izinamba zakho bese ke usho bese sikuyila sisivalisa babona emakhaya. Okay, number yami it's 0793561252 and then Facebook account Anon Matanga and then Instagram same Anon Matanga and then TikTok it's Makhosi Bhengakazi. Uzweleke mbole ekhaya ke sungamlandela ke bakithi nayi nenamba yakhe la ngephansi ekuyona ungayifonela kakhulu ke ungafonela inamba leyo ama bookings because le ade yakhe ema bookings izoyiqhamulela yona iyodwa yona ke ukuthi mawufisa nawe ukuthi uze kanye nawe uzohlala nathi nawe uzoveza into onayo izandla zivuliwe ke bakithi ngikhumbuziseke bakithi mawufuna ukuthi ubook nje nawe ungasita inamba ethi 0849854195 ngiphinde inamba ama bookings 0849854195 yona namba leyo efanelekayo eWhatsApp then set up appointment lapho bazokusiza ufone nje bazokwazi ukuthi bakulekelele ngale reception kuyona ke leyo namba leyo. Siyabonga kakhulu wakho nje kamanje mbukele ekhaya ngeke ngisho ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi ithuba lakho noma isikhathi sakho wahlala kanye nathi wasibukela njengamanje asilutheke thina as Ingwane TV ngaphandle kwakho mbukele ekhaya siyathoba kakhulu njengamanje ke tshela abangani bakho tshela nabangani babo nehlobo zakho tshela ihlobo zabo bakithi ukuthi ikhona Ingwane TV ifikile igalekile ithubelanga senza sho ukuthi selalela zonke izinto efuna ehlabahlosile bakithi sibe nje obana basisone zethu zenokwakho uyizizwela nje wona ke bukhoma kanti ke njengamanje asithathe libungu lethuba sithi ke siyabonga ukuthi sibe nawe la sizakele kulo ukuthi sibe nawe la lontizana ke la khona la ku TV noma ku Ingwane TV la ukuthi sibe nawe hlala kuyinto ozakhona sibe nawe sinayilanga sokuthoza sibe nawe as e-TV sihlala nawe sizoke sixoxa ukuthi mhlawumbe ngokunye mhlawumbe ibhizinisi sikhulile manje siyawufama ba ngicela ukuthi mhlawumbe ama products amayo senze ba research sazama ukuthi hlanganise ukuthi lezinye zezinto mhlawumbe ukwazi ukuthi apply ukuthi mhlawumbe nazo uqinisa uba nazo then ibhizinisi iphinde ilokho iqhubeka ikhula iyaphambili. Mhlawumbe athina manje wakho nje uyibongela mhlawumbe Ingwane TV la baphula emakhaya bese kuyila sivalelisa. Hayi ngiyabonga kakhulu ukuthi unethuba okay ngabonga nabaphula emakhaya mhlawumbe usho nje mabhokuzela ukuthi banqanqizwe bakusupport nje ibhizinisi leli esilivulile nawe elikhona. Okay, yeah, ngiyabonga kakhulu babukela emakhaya ukuthi ngibukele lolu hlelo and nawe nje muzimisele ngiqala ibhizinisi ngithinta akuthinte umuntu azolala imbhaliki yakhe la then aqala abe nayo consumer abe namabhuthi akhe yes athambisa no siyabonga kakhulu babukela emakhaya njengamanje sithatha ithuba sisike manje ekangwane yehla ngobonda hlala kuyintokozo bakithi siyabonga kakhulu abezivalelise babukela emakhaya siyabonga babukeli babhayini siyabonga sibe sihlala ngesikhathi bye bye.